Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu paribata bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan saganjang mingguon ari lopus ari ihasomani ipardimata iramotkon jana isarihon hampar guluhan nami. Mambain boy hanami bani panorang sogoton puho ibagas malas niuhur jana horas-horas haganupan in pita halani bagal ni pagkaholong mo uban nami bani nasyol ipukah kanami pe horja nami siganu pari bani panorang sogoton mangharap doha nami tongtong bani holong ni atemu asihama homa bapa na makasomani hanami sa ganjang nyarion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ejape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Na boy isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Regapan siganu paribata bani panorang sogoton Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 aima tersurat bani buku 2 Musa Bindu 20 ayat 12 nama katahon sonon. Maningon pangasangapon mudo nama torasmu. Asedo kaho manggulu itanoh na binirehon ni Jehovah bam. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus dopko si marhurang lobih tene 750 tahun bangsa Israel manggulu ibagas parjabulanan Masir. Isurahon ne batama laho membuban bangsa ay luar kun tanoh parjablunan ay janah membuban sidea ubani tanoh nalambutan nagok manisan janah nagok bani susu janah tottu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang pitah ibuban tumang bangsa ay tapi perlu bedo tene ipatotap ne bata atape boy sobuton ta ibere ne bata hatotapan bani sidea ase dopko sida sidea holi bani tanoh na binagahkon ni ne bata ay iboto sidea tene ahado na patut si horjaron ni sidea jana maningon pataridah konon ni sidea do perubahan di gulu atape habayon niuhur dopko si das sidea itanoh bagah-bagah ay lambe dos parguluhan ni sidea songon sanggah i Masir songon sanggah i pardalanan halimisan kurang lebih 40 tahun janah maningon do hape marubah bakko ni sidea tarlebih ma hahuron ni sidea ibagas haganupan pargulmiton ni guluh ni bangsain salah sadani humbani hatotapan na ibere ne bata ay mamarhitekon ni titah na ibere hubani bangsa ay sangga idolok sinay ay ma sadalan hubani ahana gabirigapan si ganu paribata bani panorang sogoton ay ma namarhahonaan pakon parguluhan ni orang tua bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus doma ibotoh de bata bahasa maningon tianon ni bangsa Israel do tanoh na binagah kon ni ay tapi ibere ni bata do hatotapan hubani bangsa ay bahasa purini petongon tanoh na binagah kon ni bata ay silayak-layak do ay bani bangsain tapi maningon ihargahon do ay janah asibuy bangsa ay mangguluh ganjang umur ni bani tanoh bagah-bagah ay langkah na maningon si jolomon ni sidea ay maningon do pasangapon ni nama torasni parditi hita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus humbani titah na parlobe das kubani titah na pasapuluhkon titah palimahon ondo hasa na mamake hata maningon artini ay hata maningon on sihol manubot lang boy lang maningon do hapeni pasangapon ni bangsain na maturas ni
sadoka sidea manggulu itano bagah-bagah ay mase halani anggo ipasangap bangsa Indo na matoras ni Totu ijayma berew ni nebata umur na ganjang bani sidea. Sonahado pasangap kon na matoras na maningon pataridah kon ni bangsa ini ibagas pargulukan ni. Maningon sirsir dohiya sidea makorjahon ahana iparentah kon bani sidea. Maningon sirsir manimbili ahana ilarang ihorjahon bani sidea. Janah maningon tetap hormat do sidea bani orang tuani porini pe langboy be makorja atap langboy be sidea memberi atap ahape hubani nyombahni. Janah maningon pasangapon orang tua ay mahumani hataridahan bahasa haganup generasi haganup ginoparni bangsa Israel mangakui langadong sidea anggolang ipasu-pasu ne bata na matoras ni sidea natotu on mahuma nagabi si Jolomon bata ibagas parguluhan ta si ganupari terlebih ma bani zaman nalambin canggih on bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus para ditihita bani titah palimanon maningon pasangapon mudo na matorasmu asedokah ko manggulu itano na binerehon ni Jehovah bam langadong isobut tene maningon pasangapon buno mana maturasmu anggo langadong hata anggoni anggo iya sonon anggo boy ibere sonon artini ay pasangap kon na matoras ay ma ibagas na manghormati atape ibagas na pasangap kon na bata artini ay mambalosi na bata ay mahumani na mararti do ay mambalosi na bata magkorjahon parentah ni na matoras na mararti do ay magkorjahon parentah ni na bata natotu haganupan in ay ma anggo ahana pinodahkon ahana sinuruh ni na matoras hubani anak ni ay ma sadalan hubani ahana pinarentahkon ni na bata hubani jadi lang humani tene haganup parentah ni orang tua humani ay mana marharohan humbani na bata totu anggo marharohan jana sadalan do ay pakon haroso ni na bata maningon do hapeni niombah magkorjahon mandalankon parentah ni orang tua songon mandalankon parentah ni na bata hubani haganup jolma nah totu masih maningon pasangapon na matoras halani adong tene tenger niuhur halani adong tene malas niuhur bata bahasa berehonon nine bata mahu bata panorang laho manean tanoh on sadukah kita manggulu itanoh on jana porini pe lape ijalo hita aha malas niuhur napatut sitenonta ibagas na pasangap kon na matorasta bani tanoh na binerehon nine bata hubata pos uhurta bani haguluhan si magira bani haguluhan si sadokah ni dokah ni ay totap tene ijamin na bata gabe parsimada hita bani haguluhan si sadokah ni dokah ni atape umur na ganjang nalang marnarotap rossi sadokah ni dokah ni ay maase maningon do ibagas malas niur hita laho pasangap kon na matorasta maningon do ibagas pambalosion natalup kita laho pasangap kon na matorasta jana maningon do tetap tene pataridah kononta bahasa pambalosion ta jana ipasangap kita na matorasta ibagas parguluhan taon ayma hataridahan ni habayun ni hurta nadok marubah kita humbani paruhuron nadanakinan gabe maruhur nadok matoras mahita songon toras ni hapor sayonta pasangapkon na matorasta rossi pasangapkon Tuhan na bata ibagas parguluhan taon amen martonggo mahita ajari hamhanami tongtong bapa ase bani haganupan pargulmiton ni guluh nami si gano pari lambin ihapkon hanami porlu ni uhur nami pasangapkon na matoras nami ibagas sa ganupan situasi ni sidea sanggah boy makkorja
sangga ibagas parnaboritan, sangga ibagas hagalekon, Rosi, sangga maningon si ombahon, jana si urus-uruson nama toras nami, maningon pos do uhur nami, maningon tengir do uhur nai Bapa, hanami sangga pasangapkon nama toras nami, napasangapkon hamdo in tongon Tuhan, jana in mahuma perhitianmu, lahu memberehon umur na ganjang huban nami, asi ajari ham hanami merhiti tundumu nama passing in, bani ganup situasi ni perguluhan ni nama toras nami, tetap hanami tongon Tuhan, pasangapkon si dea, songon na tinotapkonmu, si bahinon nami, si horjahonon nami, dokpak si dea, Rosi ujung ni guluh ni. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jolam manami rappa kontonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu hubani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ka Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa, apa parsauran ni tondo na passing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Ora sobat taganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Selamat merakhir pekan mahubat taganupan. Jana, selamat menikmati quality time rapakon keluarga ta. Shalom.